I pozdrav youtuberi, sa vama je Cybertech kao i uvek. Dobio sam dosta pitanja danas u vezi AdFly-a, kako to funkcioniše i tako te stvari. Pa evo danas ću vam to malo objasniti, napravit ću ovaj kratak tutorial kako to se radi. Znači jednostavno je, prvo treba se registrujete naravno na njihov sajt, odete na AdFly i ovo i registrujete se, imate se na register. I kad ste to uradili, treba podesiti account naravno, tu upišete vaše ime i sve te podatke i PayPal account na koji će biti isplaćen. Imate, vidite, Payoneer, Bank Transfer ili ovo i Pay za ovaj. Ja trenutno koristim PayPal i preko njega ću sve to da primam te pare, ajde da ću ovo da otvorim. Onda ovdje imate preglede za ceo mesec, ovdje imate koliko ste zaradili ovaj mesec, ovo je sve ukupno, znači do sada imam 29.000 pregleda i $26 sam uzeo do sada. Ovdje imate top countries, ovdje možete vidjeti na mesečnom nivou koliko imate pregleda, odakle na primjer iz Srbije imam za, znači januar za koliko, za 7 dana, koliko već ovaj mesec. 106 pregleda i vidite koliko sam zaradio iz Srbije, samo 2 centa. I sad pogledajte dole United States, znači Amerika, pogledajte 20 centi, a duplo manje pregleda, malte ne. I ti payout rates se nalaze ovdje dole i znači po 1000 pregleda vi dobijate $9 ili koliko već, vidite. I to je to, znači nađete tu Srbiju i znači ove zemlje tu okolo, znači Balkan, jako mali taj payout ima rate, kao i na YouTube isto. I pregledi isto zavise, to jest sve se radi na preglede i na reklame, kao i uvek zarada na internetu je sve od reklama. Znači kad vi date nekom link, on mora da sačeka 5 sekundi, prikaže mu se reklama i onda može da nastavi dalje. Sve što treba da uradite, evo ulogovat ću se na neki file, to jest daću neki link. Ovo imam neke tu prijatne stvari, ali nebitno, nije ništa specijalno. I samo da se učita, ovo se dosta sporo učitava kako me nervira. Ajde, šta mu radiš? Evo, na primjer, ovo je neki od ovih fajlova. Nebitno nešto, evo daćemo ovo. Idete share. Copy link i zatim samo pastujete u ovo polje, ovdje izaberete taj kao domain, preporučujem da ostavite ovo AdFly, mislim svejedno neće ništa to uticati na zaradu i to sve, ali ova dva su banovana, čini mi se na Facebooku, tako da ne mogu da se šeruju, dok ova jeste, ali mora ona kao validacija. Ovo ostavite obavezno, ovako, i folder default, sve tu ostavite tako, samo ubacite uglavnom i shrink. I kad shrinkujete samo kopirate i pastujete. Ja ću sada pauziram ovaj, kako se zove, ad blocker i samo idete dalje i vidite sad imate 5 sekundi da čekate, prikazuje vam se neka reklama, buđava, nije bitno i vidite tu kao reklamiraju se ovo i idemo skip. I uvek dospete na taj neki file, to je šta je skraćeno, nije ni bitno i to vam je to, znači ceo taj proces da kažemo, samo znači uđete, shrinkujete link neki od nečega što date i tako te stvari. Ovdje imate tools opciju i ovdje možete ubaciti više linkova i onda shrinkujete više njih, u stvari to je ovdje zar ne, ili 9. Uglavnom više njih tih i ovo isto ostavite. Ovdje imate, čekaj da sam to išao, pop-up rates, ne, u stvari jeste da. Ovo možete da kopirate ovaj kod u vaš sajt, na primjer ako imate, pa će onda iskakati oni pop-upovi. Samo i dodate tu onaj var ovo pop under, true ovo i to je to. Također možete da koristite banere, čekaj gdje je to. Ima negdje baš banners, full page script, gdje sam ja to vidio? Čekaj da nije pod referalima,
Ja mislim da jeste. Jeste, evo ga. Znači imate i ove banere, znači kopirate ovaj kod tu, znači gde počinje, kopirate ga i stavite na vaš sajt i bit će ovaj baner, samo tu izaberete rezoluciju, veličinu, da vidite na Payoneer, PayPal i taj isplaćuju, znači morate da imate neka od ta tri. Preporučujem PayPalu, ali za Srbiju ne radi ovaj isplata, to je ne možete da primite novac, ali možete na nekoj strani, ali ne smijete ubaciti onda karticu i retko koji sajt uopšte dozvoljava na neverifikovane te naloge. Ovdje imate forum, podršku neku ako vam nešto zatreba, nešto da pogledate, mada uglavnom ja tu nisam ni zalazio, ne znam što sporo otvara sad, nebitno. Uglavnom to vam je to, sve što se tiče toga. Tako da, ja mislim da sam sve to objasnio, evo vidite, možete gledati statistiku za, znači, pop-upove, za topove, odakle ja dobijem najviše prikaza, za ovaj mjesec sa Facebooka najviše sa ovih sajtova, inače ja sam postavio to na YouTube u deskripciju i odatle mi najviše idu, to ja mislim može da se vidi da na Pirate Bay, uglavnom, evo vidite, tu možete vidjeti i vaše linkove što ste već ranije davali, možete naći neke stvari, sve i svašta sam ja tu već stavio, ja sam već par mjeseci bavim ovime, to jest registrovao sam se to, interesovalo me, ajde rekao da probam da li ovaj servis radi, da li fake, da i ovo ono, i eto vidim, ništa nisu me zezali, do sad uvek isplate, sve ok bude, i to je to. Uvek prvog u mjesecu vas isplaćuju, ako ne isplate onda će ostaviti za sljedeći mjesec to, znači nastavljate samo dalje i tako to. Minimum payout za PayPal je $5, za Payoneer je 10, to da znate, mada ovaj to i piše negdje tu, na Whiteroo. Evo piše tu. I vidite, znači 25 dana pa će isplatiti ako ima, ako nema dovoljno, znači nema $5, neće isplatiti. I to je to. Šta da vam drugo kažem, ako imate neka pitanja, ako sam nešto propustio, slobodno pitajte u komentarima i nadam se da sam vam pomogao, to je da sam razjasnio malo kako ovo ide. I to je to.